Ka Voice of the People Party VPP menta kasi ka arpuar trigruber arjar arpsau hapo ka jelang presiden rangba kaseng ba Arden Miller bersemoy kalahiar semaulang su Rambrai constituency banpal ya ka jingkershan ni pai ba na ka bentau kertong ka MP jong kaseng u Dr. Ricky AJ Singkon uban yakun ya kan election MP na Shillong parliamentary constituency ha ka jelang pai ba ka bala penlong hayo maulang su West Coast Hills district walau kertong umsim lapoi syakte ka jelang namar ka jingbon ka jelang syaki wei pat kisnong jong ka rilom khasi jantia layo i baki pai ba jong ka tega than kilai wan sngap ya ka jingpen sai ya ka jingtmu bat jing angnut jong ka seng PPP ha bakran ka jelang pai ba maulong su ba Arden Miller basayomoy ulong bo pra unpe ya ka bam sam unpe lut iki kam sniu kam sme bat unpun khoi lut ya ka ri bat ka jepin riu halo ka jingkren ba perstun ulong bo ladau ba Arden ula ban pensisa ya ka jingi jepin riu uba perstun ukloi benisno bat ka BVP haba pen phai ktien uba Arden Miller baseomoj ulong baka VPP kampediang namar kan pe ikistat bat kinsei de ki riu thamai ki samla kilong kmi long pa ban sendur thamai ya ka riba ka jeben riu ban pen khu ya sinchar ka khadar o menta pun kiba keren pipet ki social media ki keren kumno o upra ubang symbol jaga Voice of the People Party on pe lot on pe ya ka bamsap unpe ega jingle Shillong khmat unpe ega jingdup unpe ega kam sniu kam sme baro ko ki pai ba unpen kholut ya gari bat ya jai menriu o i deputy chief minister badan buram iba preston yang kumno yang akloi bat pinyaso bat ka Voice of the People Party lada ubarden ula ban pin shisha ya kata ka jingi jai menriu oh madu imat pila kwa ban penyesok bani ngin ong ye pi lada pi kwa abanaru ngi tengim pedang pi ngi tengim pedang namar ngin pe yiki stat ngin pe yiki syap ngin sai giri thmai yiki samna yiki long kemi yiki long pa bangin sandor thmai yagari badega chat menriu ko ki pat babi wala da pila penpau babi kwa ban pinyeso bat ka Voice of the People Party nrai da ka basya ngi kren ngenom la ban pedang ko madu badan brom ya pi sa ka Voice of the People Party ngen pen khot ya ka sinshar ka khara ngem dan kam ban pin shisha ya ka jingi ri jingi jai ban riu ki pat ba ki ba mat ki tep ngam ju kwa ban pot ron sing yiki kam ki ba bha bangale nam ta ka jai ban riu lagi batip kitip iki kam kibaba ban kli kanut kli ki school ngila thau snow thamula snow samut la bakla chingkli unong kli chingkli la kumbabu chingkli yau khna kelas a daga chingkli yau wade ka kelas 10 ngimpat sinsyar te gari ngimpat donte ke sarkar watang sisinru balai kalini kini ke cingkeli kabala pinklumar cingot imat wat yau nong keli cingkeli atau songhok sepat ba ban keli no ba Arden kanu teli ki skul la pentau kanu siru ba Arden ulalong minister ndai keli komno pipenon kam mit ML scheme ngan ya tho ya ka e ke badan hanga bor ke sa ke ki kam ke bangale at constituency ngan ya tho upai ba jong nong krem uni tho ba shwa bonong MLU Arden kumnu bu shipai ukang ga giet bat on the long MLU Arden kumnu bala pli ta ga giet kibon namdan por bani tho yeki kam ke bangale nam ta ga constituency ogi pai ba be chibon ki jingkan tho ke mi nei tangwei shana hangi ki nongalam jong Voice of the People Party hadu menta nampak ji syukur odon ki bang elswol hot uswau hap ha hana wangam dan kamban panmap no play show banganiap ngaklemong bangam dan kamban panmap yagi jingduna nreng ong ngati kena bangam dan kamban panmap no play show banganiap bangala thok e ga jai menriu namar ngapat ji thok te watang si senru tebalai ngan panmap no play show banganiap bangala thok e ga jai menriu nge kata ki persyang ban pin kumar nreng nge upat ba hagani ga juk ko bamta umdei su utu pat ba ubam tediai ulatit khambha wat baningiru namar ta ko ki pai babi yang ini ya rengkat pat ka Voice of the People tong ini don benta kata kathma persya ega bamsap hagatma persya ega jingduk hagatma persya ya ga jingle Shillong khmat
Shibon, Play Uncle Puyapi, Iway, Highway. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।